بختیار برای چی اپاراتور تو تنگ مونده تو باید یکم که 5 سانتی متر اینجا ببخ پخته را باشه اینجا 5 سانتی متر باشه دیگهش واسه کده کلتیواتر کردن در کار چقدر نرالنی کاره چقدر شنوندن در کاره که نمی زمین بالا ببراره پخته جان بگیری را به ایباران بسیار همه سفالک شده. این زن در جای زیستش خیلی مشهور است. گوهربی پیراکова، قهرمان مهنت سوسیالیستی در عهد شوروی. حالا باشد یک زن سرطلب و بیقرار که 4 دیوار خانه نتوانست او را به حیث صاحب خانه زن خپک و گبدرا مغلوب کند. همین بیقراری و احساس سازندگی او را از خانه میکشاند به صحرا. این بریتوای ایران نرالنیک میگن این نرالنیک شکر میره بریتوا میبره میره سفولکا انا برای همی ایران پس کردن در کار چند که میتونه اپارات بلانکو کیهوس به نفقه برآمده است اما برای تسکین دل خود راه میگیرد به پختزار. توصیه و مصلحت و ایرادهاش درشت و بپردند. گاه مکانیزاتور جوان را سخت سرزنش میکند. کسی از حرفهای پرجاذبه گوهربی نمیرنجد. همگان عادت کردند. ساکنان جماعت دهات گلستان ناحیه وسه یک ذیل میگویند که جذبه دارد. انا که بچم ایشام میخیل پس کن اینه ایران پس کن نرالنیکا بریتوارا پس کنه شدش کده مکو پس کنه زمین دا بشینه زمین نرم کنه این ایشام هم خیلی سالارکا را بیودار از خود نمیکنی یک بار کلتیواتر حلال کنی ای چند چوبق دا فایده داره سولو است که برونگاری میشه و اینا میچوشی بود میکنی پخته میبره جولا میزنه امی خیلی باینده 5 سال دایا برام خیلی سولو میویا که با جولا زد میکوری پخته را بود میکنی دارو میتی کلتیواتر با جولا میشه سیل میشه همین سال مشکلی های اگر نه برای همی پخته کور و همی خوجگی قشلوق همه وقتش در مشکلی های لیکن بالای مشکلیش هم یک کوری است که همی میوی که کور تا نگاه میکنی پخته های پولزی های اگرات های چیزی هست که ساوس شده است که تماشا میکنی همه مشکلات گم میشه و دمت هاد میشه دم میگیدم سر زمین. اینک همه تیغه های آهنینی برای بسیاری ها نفهمه را سانتیمتر به سانتیمتر جور کرد. بعد از این میخواهد به مهنتکش جوان ماستر کلاس نشان دهد. هنوز سال 1961 گوهربی پیراکова آموزشگاه کسب‌های تکنیکی ناحیه وسه را با اختصاص راننده ماشین پخته‌چینی تمام کرده بود. عزم تراکتورچی شدن او بسیاری ها را به حیرت آورد، اما میرعلی محمدعلی نام رئیس آوازه‌دار کلخاز خواهش گوهربی را با مهربانی پدرانه پذیرفت. همین یک ژورنال زنان تاجیکستان برآمد و ژورنال نگاه کردم که پشت ژورنال دا ترسونه اخونوا مکانیزات داری راننده ماشین پخته‌چینی ازبکستان بوده. هم درام ژورنال در دستم گفتم بابا جان همین صورتش مویا نگاه کنیم ببینین خیلی دید خیلی چی بود دختر تراکتور دای میکنه ماشین دای میکنه چی بوده یک تو ما میفهمم که ماشین دا تراکتور دا کار کنیم های کنیم میتونی گفت مال نمیتونم میتونم باگو که خیلی که بتونی نمی ژورنال بگی پیش کتیبی رای کن برا همی که او هم بگم مسحت فایز روزی. گوهربی آن سالها خیلی جوان بود. آن زمان در بریگاد پخته‌کاری فعالیت میکرد. حالا از اون روزها خاطرات شیرین باقی مانده است. دورای اول که یک ناو تابلچی شدم ناو ماشین پخته‌چینی را میبرم ای گراژ که رادا میبرم که در طرف شوفر آدم میبره تماشا ده که ای دخترک ماشین پخته‌چینی را های کد برده که تاریکت بعد آهسته آهسته آموخته میشوم که دیگه هیچی نمیگه. نو ترسیده گاراژ میبردم ای رایون میآوردم و خوب میرفتم در هر قشلوقای زمین پخته‌دار پخته که میچیندم خیلی با ای بچه های مردود پیش میکردم
خیلی بعضیش با خیلی می بود که هر سال ماشینی نوش میتن زمین رو سه پخته را میتنش میچینه پیش میکنه گفته мегӯяд ки одамон ҳоло ниҳоят нозук шудаанд. Сари адир дӯстдоштатарин ҷойи ӯст. Ба тамоми ҷузъиёти пахтакорӣ аҳамият медиҳад. بیا بچم سازی نقص کرد تا پشوک فسان پشت سر زمین اومده خب بچه سر زمین که اومد سر پخته اومد پشوک کاری میپوشه که همون پشوک با قد قومتت با همین مهنت با خاک آب تا بیاوه نخواهی پشوک فرمایی تیاتری پوشی دیگه خیلی نکه بچم براو انا من بعد دیگه بفهم پشوک کاری را در کجا میپوشی پشوکی پریاد فرما را در کجا میپوشی имсол аз лиҳози боришоти пайдарпай деҳқонон ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуданд. борон ба кишти пунбадонаву ғалладона таъсири манфӣ гузошт. пахта ки аслан аз офтоб нашъунамо мегирад, имсол шояд бар асари ин боронҳо хуб рушд накунад, мегӯяд Гавҳарби Пиракова. ин мард Қурбоналӣ ном дорад. ба Қурбоналӣ духтари қавииродаи 21сола хуш омад. соли 1963 буд ки Гавҳарбиву Қурбоналӣ ҳамхона шуданд. он солҳо калхози Кирови ноҳияи Восе дар қатори қафомондатарин калхозҳо аз ҷиҳати иҷрои нақшаи пахтасупорӣ қарор дошт. дар ҳамон авзо Гавҳарби Пираковаро раиси калхози қафомондаи Киров дар ноҳияи Восе таъин карданд. пули зиёдтар خیلی دور رئیس بود این زیادتر کار میکرد رئیس چی بود کلخوز که بود زیادتر کار میکرد خیلی ما کم 150 سوم 160 سوم خیلی میگم بعضی وقت پرمیم میشید خیلی تا 200 سوم میشید خیلی وقت تیور دیکلا 300 400 بودم خیلی بدم فکر یا زیادتر کار میکردم. در муддати кӯтаҳе Гавҳарбӣ корҳои калхозро ривоҷи ҳамаҷониба бахшид. қарсҳои калхозро канд ва ҳамон сол баъди қафомондагиҳои тӯлонӣ калхоз аз уҳдаи иҷрои нақшаи пахтасупорӣ ифтихормандона баромад. ягона одаме ки мара кор да пешбарӣ мекард роҳбарӣ мекард дастгирӣ мекард раиси калхоз бобои Миралӣ Маҳмадалӣ буд. Гавҳарби Пиракова кайҳонаварди аввалини дунё Юрий Гагаринро дидаасту дасташро фушурдааст. соли 1964 Юрий Гагарин ба Тошканд ташриф овард ва дар ҳамон шабу рӯз пленуми февралии механизатсияи дастҷамъона ва кимиёкунонии масолеҳи кишт дар Тошканд шурӯъ шуда буд. Гагарин бо иштирокчиёни пленум вохӯрӣ орост. Гавҳарбӣ низ ҳамон ҷо буд. 46 соли заҳмат дар риштаҳои мухталифи хоҷагии халқ. як одати хуби дигараш саҳархезист. инсон бояд қабл аз фуруғи офтоб аз хоб бархезад, мегӯяд ӯ. документи ронандаи мошинаи пахтачиниву трактор гирифтам. баъд ҳамун сол худашда соли 61 мошини пахтачинира ҳай кардам. дар омӯзишгоҳ ҳай кардем калхоза ҳамун сол пахта чиндем. ҳами 3-10 рӯза ғолиби мусобиқа шудам. бобои Миралӣ ҷанбаст карда мототсиклм падарка кард. мототсикл ижи як силиндра мегуфтанд чуғуту силиндра мегуфтанд. баъд ҳамун ижи ҳай мекардам сари замин мерафтам пеш мошин пахтачинӣ мерафтам. хака ягон қишлоқи дига ягон участкаи дига пахтачинӣ ки мерафтам шавқи
شگ میریخت ماشین که میچسبیدن اپاراتو پخته میچسبید اونجا میموندم موتورسیکل قطع خونه میومدم. соли 1980 барои заҳматҳои шоёнаш дар ҷабҳаи кишоварзӣ ба Гавҳарби Пиракова тӯҳфаи пурарзише тақдим карданд. бояд гуфт ки ин тӯҳфа орзуи деринаи ин зани мардботин буд. автомашинаи жигулӣ зеботарин автомашина дар аҳди шӯравӣ ки ҳамагон орзуи харидориашро мекарданд. шукри худо ки то мичғота қатъиям техника сар кор дорем ягон чи на худам на фарзандам нашидан худо аҳ нашавем. ронандаи ҳозира чи нисбатшон чи фикр? хак ронандаи ҳозира ихеле бачам ки нохондан баъзеш хай майдаҳан ҳаваси мошинҳай кини доранам ҳай мекунанд ки управлят кардани мошинда қувватшон намераса баъд ба садамаҳои бисёр дучор мешаванд. ҳай амира мешава ки падару модар бимонам бачаш ба воя бираса устухонаш мустаҳкам шава. хай мошинам баташае бачаш ҳай мекуна ягон вақти дигар. худаш сари чамбари жигулӣ менишаст, аммо тоҳини ба даст овардани жигулӣ қарор намегирифт. мототсикли сечархаро саворӣ мекард. ҳамин ки дар ҷодаҳои киштзор чанг ба ҳаво мепечид, мардумон бар гӯши ҳам мегуфтанд Гавҳарби Пиракова меояд. ду мотоцикли ижа тика кардам, ду мотоцикли урала тика кардам, як мошини жигулиро бо айведенха мукофотум додам. хай тикаш кам бо бачаҳоя се бори дигар ремонт кардан ами балоно сар кардаги то краскаша фасон кардан дар дастум додан. ҳозирам навая навш кардан доданам. инсонҳоро хуб мешиносад. дар масири чандин соли корияш натиҷа кардааст ки дар ҳама ҳолат бо мардон кор кардан осонтар аст дар қиёс бо занҳо. ака бо мардҳо зиёдтарак осонтаракай. охи мардои хеле ҳастанд ки ҳами як гапа бизанӣ тез ба худаш мегираву ами маслиҳатата мефаҳма. баъд занҳо бисёр кунҷукова чи хеле шиду чи мешава гуфта ҳами хеле хай хулоса ки ба занҳо ба мардо хеле осоне ба занҳо зан хами кори чобуқи калхоси нами ҳамада бисёр меҳнат мекунаву мард аяк. идораи ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи восе охирин ҷои кории Гавҳарби Пиракова соли 2006 аз ҳамин ҷо ба нафақа баромадааст, аммо барои раиси кунунии ҷамоат кӯмакашро то ҳанӯз дариғ намедорад ва ҳамарӯза ба ин ҷо омада дар корҳои санадбандии ҷамоат ёрӣ мерасонад. танҳо бегоҳ ба сӯи хона мешитобад. хунаш ки дар ҷӯш аст, боз ҳам наметавонад дар ҷояш ором бигирад. як рӯзи одиқ барои ман як солай дар хона. баъд кор да биём як чиним чи ягон каса нишон метум асабам ором мешава. баъд як ду ҳамкорома мебинам барои ман кор бисёр ба саломатии ман фоида дорад. бо кори идора мондагӣ бо бачини худам хоҷагӣ деҳқонӣ дорам. хоҷагӣ деҳқони фермери майдак 6 гектар замин дорам. пахта дорам, гандум дорам, агародкорӣ дорам. бо ҳами вақтҳои бекорим да ай идора ки рафтам то торик шидана дар ҳамун сари замин қати чобуқгаро чобуқ мекунам, агарода бо ягон кор мекунам, сабзавоткорида. ҳами хулоса ки бекор барои ман рӯз нест. зан ҳама вақт бояд ҳамаи корда зан боша. ина худи ман ҳам кори ҷамъиятиро мекунам, бо дар хона меом барои набераҳом либосҳошона медӯзам, барои бачаҳо медӯзам, ана гов медӯшам, хамир мекунам. ягон вақт келино кор дошта бошанд ба вора ёрдам мекунам. хеле киртаву почаву наберааком да медӯзам, ҷомача медӯзам ба набераҳома, ба бачаҳома ҷома тоқӣ медӯзам ба набераҳома. ҳамин хеле ман фикр мекунам ки дар дунё ай одам да чизи зур набудааст. агар ман оҳан мешидам ов мешидам, не ки инсон ки будаастам то ҳозира ина қатъи
одамо атрофиён кор кардестам, дар хона ба набераҳом зисту зиндагӣ кардестам, нафақаам биромада бошум, бо оҳиста оҳиста ба чени қувватам кор кардестодам. фарзандони камолёфта дар соҳаҳои гуногун фаъолият доранд. Ҳамаашон соҳиби маълумоти олӣ ва пайи зиндагонии худанд. ҳанӯз ҳам касе аз онҳо хилофи ҳарфи модар ҳарфе гуфта наметавонад. баъди хатми мактаби миёна мо ба донишгоҳи миллӣ рафтем ва факултаи ҳуқуқшиносӣ аз имтиҳони иншо афтидам омадам. рости гап ман дар ҳамон пимкаи 31 ноҳияи восӣ ҳамчун рабочӣ кор мекардам. ҳама мара механдиданд ки барои чи бачаи раис колхози шумо рабочӣ кор мекардем. ба ҳамон хотир ки мора дар як меҳнат тарбия мекарданд. ба ҳамин хотир меём ки албатта як таъсири модар падар не таъсири модар нисбати падар зиёдтар аст. ба ҳамон хотир ки модар тарбия зиёдтар машғул ҳастанд. ба ҳамин хотир аввал тарбияи модар аст асос аст ки то ҳозир кӯдак набераи мо ҳозир тарбия ёфтаистанд дар ҳамин рӯҳия ки ягон каса даштном бояд натиҳад, ягон гап қабеҳ назанад, нос накашад, сигарет умуман надорем. Хел умуман бачаҳое надорем ки нос сигарет кашанд. хел умуман тарбияи модар аввалин дараҷа аст ба фикри ман. ҳаминро нағз ба хотир меорам ки вақте ман мактабро тамом кардам, падарам мехост ки маро ба шавҳар диҳад, вале ба ин фикри падарам модарам зид баромад, муқобилият кард ва маро ба хондан дод. ва насиҳати модарам ҳеҷ гоҳ аз лавҳи хотирам намеравад ки ман гапамро дар назди падарат гузарондам, ту маро сархам намекунӣ ва ба обу рӯ мехонӣ. ва ман хондам, ба қулаҳои баландтарин ҳам расидам. ман мешавад лаҳзаҳое ки ба очаам мегӯям ки идеали ман дар зиндагӣ шумоед, ман мехоҳам ман Гавҳарбӣ Пиракова бошам. чандин бор пешниҳоди ба пойтахт кӯчиданро фарзандон ба миён гузоштанд, аммо ҳамеша бефоида. намеравам, намехоҳам, намефорад, мегӯяд ӯ. ҳеҷ чизе наметавонад ӯро аз оғӯши саҳрои пурҳосил дур кунад. ҳатто ба вақти меҳмонӣ дар хонаҳои шаҳриён таваҷҷӯҳ мекунад ба як порча замини назди ҳавлигии соҳибхона. шаҳр дар назди ҳавлигӣ ҳавлӣ доранд, аз бозорҳо марди кор оварда ба хонаҳои ҳавлӣ ҳам назди ҳавлӣ ки ду сотиқчӣ ҳаст ва кор мекунанд. ва ин занак дар як соати муайян ҳамин ҳавлиро ҳам хеле ба хок табдил дода, кӯш кашида, шунонда ва усма шунонда, тамоми ҳамин зиёратҳои чира шунонда, ҳамин полизиро гӯем. боз ҳам субҳ ва боз ҳам хуршеди саҳарӣ рӯи сари мо. Гавҳарбӣ ошиқи кори саҳро, ҳамчунин ошиқона меравад ба сӯи заминҳои ҳосилхезу пурнеъмат. меравад ба он ҷое ки дилашро тасаллист. меравад ба паҳное ки холӣ аз ҳама риёст, зеро он ҷо дар майдони заҳмат хурдтарин риё метавонад мувозинати замину осмон ва таваллуди сабзи ниҳолеро маҳв кунад. ба ростӣ зани солор аст ки 10 майи соли 1942 зери хуршеди ховар чашм ба дунё кушодааст.